710 Tang pem yide hoipa Number to walk 60 Mektishiwa buha liching when I survey the wondrous cross mulan him to bunimeng macam siya yung aloka
Walanda an mai Passion Week taidem police buba tiama pukonyo ba heyanga cinde Asia angbu kibisiam Reverend Yompa ana Alton Minister lan anio pumainok searching wanga department pimabu leaders lan dia hadoma jimbu Christian kata amailan temana hipak ayan namai tau okpu kawang paminyong bufaha hayang ausinawian hadawan yucing yamapai digi bulan pona yanang temana dia hadau bataidem please buba yalak pemuhiman ayong fai yalak monghim ayong fai yuba tan haus hadau awang na chai demnang tawa taidem hadau kia ekening taidem number 4 19 April 2025 hard work ya hipak 4 p.m. Jongpa Patai Samuel Sunday School teacher atau acau lai iyang yoblak Patai Puton X Tigon hem loklak waluwat yopu committee kawang ngau ya apailak Chenau Peter associate pastor 25 minutes ngau mik jisu mang chong ma Matthew 27 57 to 61 dia mabutai dem hadau ki ngonang tau kaima akuk mahong liya ya hasil loya tama lok alaya bu wei bu khungda pangyu ha min ma heyang suchinga mong mayanang minyong bu fanang kawang yalak pemoi mansi temana tuwang hem lok ayong olak heyang boy tai dem ngobu kia tuwanga acau lai iyang ayub lak chingna bajai puton x dikon ida hipak pha demnang atau teman nikpu kancap hatmong atau tadam police bu bame kawang ngau iyang hiplak chingna men ta itawa bumanok shooting hanna tambuda mongmei tenang kawang de menyong phanang bumanok de menyong phanang taw kawang di up shoma laija taw iganang temana ide yauli tam heyang iya i sangbu heyang sausibu nan aweo ide leibu yenang temana hangneu achibu temana i yawadam hepoi teman jingne menglak sausi temana ya sibu iya kiyangki taulan kongkembu Aupe ngaya bay i sangbua kawang mabu bebu sausi se teman te hepoi teman anu jingne i maya teman anu lengbu jingne i de set i sausi yateng sangbu jingne teman meidam i de yimebe ma pa yang bu jingne teman eko mei ma teman kongkembu ma bu ni haki teman lili yu lam de tai ye ngo yang ki teman kongkembu taulang ne ngo bu shau si ya deng hepui yungwan ba wa tau ba shau si i me ki ne tam yang ki i de yime be sang na tam hepui ennyai bu phai nan ok ie ngau jan hui au peu yngau tui ebe angbu ni ha ki emen khup ebe nan bu ni ki ie au peu ngau cha no hui yngau i pho heyang amang pha heyang jungne ya dei heyang i jung ngui kalak ya tu show awe u yitei tau iya
teman katalan enu cengna li natam ia emang katalan pay mangchong chame ang natam ia hakpa pay mu natam ia obeu tui langbu yilung hepui yichima ta lai obeu yingao ya pui hepui yungwan pa e sanglaka tawa mongbu manang atau kawangau tawa yupui pakai anang haleluya haleluya yungwan pa kawang nanga katong yu de sun bu nang hai su Christa katong yu me sanglak tuman enu kelak tuman enu jingne se sausilak hata ma bu nang nyan ang bu kie atau meni Good Friday ni mayang a sausi bu me e katong yu me tu yang ki upa jisu hatau muksho mulie hatau iso Christa nang kan bu tuman jingne sang bu hatau muksho mulie taidam iyong cha tumang kan pi me nang Christian katamu lane hatau taidam yanang KPCM hatau nang echau bu menok hatau wan kun mongmu tuman hatau cha pai mchase lengawin bu dia please bu ba taidam wanang tau kai upa jisu hatau simai bu me nam no oklak sinese yupa kempu nang punga umai nang hem simil lampia yungwan ba jisu nang chine nang men mukti siwa damak chine tuman mo lan tang me nang echau ya wang hai ngui tampa hatau shabu minit khandam wang keman ngui mai ngui nang among bu ma hatau taidam ya ok yang isu Christ nang yang yilak tuman muksho me tuman eting laku ange hatau taidam yo ong mai sha ok lak chine kawang nang de jisu min yu pui bedo se pa namong yo amen yo batambu ba so san ba min yong bu fanang ka wanga ilak pa moi mana tamsi sa taidam lim mango bu kia hem lok lak chingna walu wat yo pu kamati lande hipak e batam nang
Akong si soma kawang mektisi wa pu fai hemwing amaya apaibu. Walu wa yu pu kumati kongde mong mayanang minyong panang kawanga moi mansi. Tani ngani teman konyak jelalan anyane tawai kani hak yang ana sunflower hak yang kata cahau bu hadau ki bulan sah hadau ki hau bu jiwai wan jang onang kata hau bu teman hau bu wang lama ampu kande ye kama ampu me bu se ta ai ngau bu wang lam ngo si bu heng bu iman hau bu sang si ja nang onang iman da ampu me bu se to iman pong yam huya se ampu de se to iman cheng yam huya se iman hadau ki tai nang bai se tawa iman hawan da tu ki sang si ja onang ana phau balan hawan dio hawan da ampu de se nei se ya bo ye mai ambu mu bu si tong tau yam mai hadau hi pak chang onang hang nei se kama iman ching pong yam buya iman de inkoring ne meng buya sai pha ma se bu hadau hi pak cha hi pak ma hadau ki bu hau pai nang tau ki hadau ma tau yong hu tai heng bui ya tau ba ngo bua tau ma tia yong lak nge wan da yong mong mai heng bui hadau ma tau mu nge yang yong lak ta ba cheng nyam se hang kan yu se ngo si bu heng bui yong mai hadau kia hipak amai pha tambu tai dem ling balam dio mong mai nang sa chi yong akap bu khe ngui lak hipak mai hadau kia hipak phi mai yong lak hipak tau kalak samong him nang eng mong mai tai nang tia teman bai ngaumik tang pian angan wong se yang jisu mang chong ma se yang hadau ma ya fan chai lang onang tau khai ma tia ma pu speaker pa China Peter associate pastor ida hipak padam nang Mulanda an mai jinda wangsim phaya angbu diamabu soching moiba Krisama wangsim phaya angbu kebishem reverend yomba pumainok soching kawang kasoma sausana baibu lungmai abu apalan hayanga kebishem member amailan awangna mulanda Jesu Krista yayang salam hadau China tamnang tia teman phai teman da phabu ngaumuk Jesu mangchong ma Matthew chapter 27 verses 57 to 61 hadawa Allah ngaumuk kichi moilana jaya baibu hayang ye baibu Bible ngau ngonang hayang boy kawang ngawa ayen ngau seinang hado de lepwa tia teman hado jai bua hadawa teman jingna alana menglak hadawa mohimana menglak hayang boy hadaw lilia ya jawa tamanda nyeu gama hayang tamanda singlak judai phagama hadawa ayen ngau moiman ngau na menglak ona hadaw jingna nyeu daiba kawang de wong yu taw yop kana wangdang chaw kawang sa hadaw ma nangau nyeu lelak jingna nang ha taw yong onang nangau shilubu ada nyeu tampa hayang nangau jalak jingna sojongobu ase nasa mongjang eba tampa se ngawa daiba nang mabu wong anganyu Jesu Krista mun mayop nang hayang bu pa ase nang mongai yo amen oba jingsau jama muilana mong hembu woiba amai lilakai muilanda mong datang nang sapayong nang mangjong ma mangmu damyanga noksa kadalan jingsau kadalan yonga wenggetukpu hibak jama ngonang tau jalia over Matthew chapter 27 verses 57 to 61 the lelakai hadau kia yonga wenggetuk pu hibak janginang a moment of silence menyi dengoya kadalan yonga mopa jisu tangbe matak tau se engwung bu temanang inang hayang boy tinyi au hiu yenang jisu penlanu yenang jisu saha mangjong ma over mangjong se lakai muilana nyamnang no the word graveyard it is always associated with fear and silence over mangjong se lakai muilana nyamnang over nyam lakai yonga weng kedek bu hipak cha painang hangjing nei ma mangjonga muilana ya yu bu nyoi jing jangonang mangjonga monghem yenang bu nyoi jing jangonang mangjonga sapayong bu nyoi jing jangonang Judy wang lamma mangjonga longma weta lingbu sayna hadawa hakpa kadalan sai lingbu sayna hangnai kama Jerusalem katok amayna hadaw jingna
ลงซามมังมัวงอบุเซนังเฮียงบุยมังจงลงมาลึงบูเจียมาร์เบลอเมย์ยาลึงบูเจียไทลส์มาลึงบูเจียมังจงมวยลานยาอยู่บุญยจิงอนังมงเฮมีนังบุญยจิงอนังเฮียงบุยซาฮัดมงเฮมีนังบุมังจงมาจิสุลียงอนังจิสุลีบัวมกเสลีบุยจีสาวดานมามุโนเดิมมาอังบุฮัดไตเดิมอดาดังไงบุงอนังโรมอพงวกตาวไฟมาเริ่มตาวไฟมาเริ่มอีบัวอนุกวาลีบุไซนังอนุการันยันดำลักจินะจิสุตังเบมาลียสาฮัดมังจงมังอนังเฮียงบุยจิสุลีบุดาอีปันลานุยงเงียมหังในกมามิสายาอังบาจาฮัดบายาพันมารายาพันมาลีบุดาอิมันยงเววยงเงียมสาฮัดมังจงมาเอวฮิโอเยนังมาบุกาตาลันกูดฟรายเดย์ปุ่งเอาสิงนังจิสุลีบุญเสเอสเตอร์ซันเดย์จิสุยังยีบุญเสสิงนังเฮียงบุยฮัดนีปามบุญฮอลลีซาตอร์เดย์มังจงปุ่งเอามาบุกาตาลันยี่สิงหังในก็มาฮัดมังจงมาจิสุเป็นลันเอวฮิโอเยนังมันสิงกาตาลันเอวฮิโอเยนังยงวังกตึกปุฮิปักจ้าเฮียงบุยกาวงฮัดฮิปักมาตัวอยงบุลึงบุงินังจิสุเป็นลันยินังยาบุยกาวงเอลวกาตาลันโจยังแต่มันเดมองหิมอยงบุพลักจิงนะกาวงฮัดมังจงมาตัวลึงบุงินังที่อาตมันจำเสกาวงลึงบุตัวเฮียงกาวงโจนบุกาตาลันปุ่งเอาเดตมันจำเสเลยฮะที่อาเงามึงมายาพยังไบเบิลมวยลันจิงนะเดาอีกนึง Matthew chapter 27 verses 57 to 61 เอาไปอันงวยอาริมาธิยามบุฮักปากาตาจับไปย่อยยิงก็จิสุเป็นน้ำเมงงอีเดโจเซฟเซมันอีไพเลตตั้งเดไปให้ยังจิสุมังยูฮาวันเดไพเลตอีเดพาเดเสเงาพาฮาวันเดโจเซฟมังยาให้ยังเจ้าชีบุนิคายมายดให้ยังอีลงยูเสวเล็งไงบุย่อยมังกกซาอลามามูให้ยังมังกกซาตะกับเนลงเขาลาบะกับอังยังตายเมรีแมกดาลินให้ยังอลาบะเมรีมังจงไปจานเฮวโซเตงฮัดกาวงเอางนังเอาไปตมันไบเบิลเดเลยละกันฮัดจิสุมังจงมาเอาวังเนตมันโจเซฟเซมันบุกาดาจางินังโจเซฟจิสุเป็นโนอีจีมาอีเจงไบเบิลมาญาโนญาณยันังฮับวยจิสุมังมูบัวโจเซฟมูบุเซนังฮามาฮัดโจเซฟเอาวิชิ no who is this Joseph เอาไปจิสุมังมูบุปุ่งเอาเดเลยละกันตมันเสียงอกว่าโจเซฟอาริมาธิยาจิงยูกาดาเซนังจิฮูดีกาดายงฮักปากาดาจ้าให้ยังอียิงก็จิสุเดอดึงละกันงบุกาดาจ้าเซนังเอาไป Luke chapter 23 verse 50เดเลยละกันโจเซฟเงาอีบาลันยมจานังงเซนังฮัดเงาอีบาลันเดเลปัว Jewish Council Sanhedrin เสมันบุฮัดเดเลปุงนังทีนี้กุญยักยูเนียนเกียฮัดSanhedrin อิมานามุจิสุพัวตั้งเบมตัวบุเซนังให้ยังโจเซฟฮัดCouncil มา member จ้างบุเซตมันไบเบิลมังนังซาจิสุตั้งเบมเลี้ยงอีบุญลันเอาหิวยันังจิสุมังมูลักจินักกาดาจ้าหอยยันังอีบุญลันอีไปยาไป at least นกสากาดาลันไปหาสิบุเซตัยนังให้ยังไปฮัดนกสากาดาลันโอยันังเอาไปจิสุมังมูลักจินักเอาหิวอีไปบุษีเซตมันเลยก็มา reason นี้ตมันยันังอวังบา fear เนียมบุซาจิสุบุญลันยงเนียมหังในก็มามิสายาอังบาจ้าฮัดบายาพันมาฮัชนัสเฮาเชียลีนาดัมก็มา no they are not safe อิมันโดฮัดกิบุยาพันไปลักษะฮัดเดเนียมจิสุปุนลันโลงอ John chapter 20 verse 19มาฮัดงินังจิสุปุนลันจิฮูดีลันเดเนียมนกมาตาเก็บยังงอเสนังจิสุเดเนียมบุกายปุนลันจิสุมังมูลักจิงนะเอาหิวยีไปนี่สุบุบามาวังลำ no tradition culture จิวดีวังลำมาปีมาตักตัวบัวก้าวังพอยบุเสนังอาดว่า
Henson Lai chapter 21 verse 23 mangina kunyak tamano hibak chama accident ma libu lan mang de no yong anyam nok da yipai ijima chingsau da yipai dau jalia sa jiudi karalan hadau jisu mang de chonlak iman yong nyam no yong nu hang nei kama jisu mang de chon kama iman nyi nyit yi chawa ngolak seina hadawa numbers lungdet chapter 19 verse 11 mangina sa jisu mang de chon kama nyi nyit iman nok sakalan pai ha ing yoklak hadau kia social catering khamjing do pai yoklak Jewish lanjing na meni mia jisu liang atinya holy sabat ni ngona no ajau ni hayang Passover festival ngobu saina hadu Passover festival a Egypt ma kawang iman da yana tambu hadu tai da yang mo ayong bu ya bu saina sa jisu mang da jon bu na mengama hadu mo ayong bu ma iman mai dam ya yoklak hadu jingna judi karan au hio jisu mang ya lak jingna de ma yingo bu da mana hadu ma ngona sa hadau kia yonga nyam bu hibak chama no yonga nyam bu hibak cha kada da nyam bu hibak cha wanglam da nyam bu hibak chama Joseph payanga pilot song da jisu mang ya kai tawa mulak se paibungina tamana hadau ma ngiokwa Joseph was a courageous man Joseph a yonga mong yong bu kada se tamana ngiong nang hadau mangjong tangbe ma jisu mang yalak jingna ipenlan au hio hienang no yonga ngau ayong ngau ngobu jisu penlan au hio hienang imana ngau buda taman jama leha Matthew chapter 26 verse 35 Peter ida I tau nang pai lilak na paya boy tau nang ichan ba yingolak penlan asaya hagamu I no Peter sa iji hayang boy penlan asaya no Jisu agam dengwe jisu pai ngolak sa hadama jan bungina no ngau yonga ayonga muk pahadur sa inang hasin yonga ngau ngobulan sa jisu mang mulak chingna awiyo yanang hayang bui hadau hibang ma Joseph ye ngau kem yong ma ye sing bu kadaja no jiudi ngau kem de la hadau ke jisu mang de jon buna mengama ia society ma reject na menglak hadau yonga singnang hayang bui hangi do inyama Joseph jisu mang mulak jingna teman hadau de baibungina yonga mongyong bukada jase teman ngina hadau kia agam dengoye nyam bu hipang ma jisu mang pai Joseph agam dengoye yong bu teman ngina Christian teman do hadau kia nyam bu hipak ma pai galak 2 Timothy chapter 3 verse 5 ma iba tau basengya agam ni ma nyam sebu hipak pai lak seina Tini adau nyam bu hipaka Joseph hayanga ipunlan habu kia yapani painok hayang bu adau nyam bu hipaka yoi nok sama akung wang nok teman mulan yonga kawang de ading laka yopai kembu kadalan ngonang yoi nok sakalan jama tainyo ha no adama yoi hayimlan nyubalan ngau ijaiba nyubalana angbu no toenan nokai pan kongembu ma dambu hayimlan ngonang yoi natanba yoi sokonyu kawang de kanbunan laina no tokai ngabu ma pongai ngabu ma ngobu noksakala no mangona hadau ngiyanga mong shuya mong menga yoi anuda lai ibu na mengama jisu penlan kia nyama lobu lo mabu katalan na menglak teman haboi Joseph kia yoi noksakalalan yoye kanbu noksakaralan yoye monghembu sausan balan iman anu de lai iya boy agam de ngoye Joseph mong yonga yong bu kia teman ngo oklak chia Joseph kia agam de ngoye teman yong oklak yong bu oklak chia ni supama Joseph ayen ma teman sing okwa kawang de kanbua toi shau ma haula kongbong kawang de kanbua toi shau ma haula kongbong dia mabu kadalan teman kawang de yong ading lak palan ngonang hayang buai yoi ayen ma nok sama no elek inang doi shau inang kama hadawa jajang jana menglak James chapter 2:26 ma iba doi shau inang ading lak wa amang sa inang Christian ayen jama doi shau inang ading lak wa hadawa amang sa inang Bible
Mani tangoya Joseph a sacred disciple na ngo bu sai na. Hadaw sacred disciple da lepwa I nyeng ga Jisu da kan na ngo bu sai na. Hayang buai Joseph a Jisu da kan bua au hiyo yeseng. No, hang nei ga ma ima doi shau ye na. Hayang buai au ba I ading lakwa no Jisu mang mua doi shau ma hawadam. Dia mulana Joseph awi si seng na. No, doi shau kaya Joseph a Jisu da kan bu kata cha se tamana I doi shau ma ngia pai na. Hama Joseph a Jisu jing na hangi ling bu shi ga ma mangchong Allah Jisu da pa bu ngina. Judi wang lam ma ami bu kia hak pa kata lan sa long weta mangchong ling bu sai na. Joseph a yong a singai ngan wenyang a sangnya ka I jing na ling bu mangchong wana. Hadaw mangchong a I jing na menyong ngambai no pride hadaw property ayong bu jang wana. Hayang bu yi kai ba Jisu da hadaw Allah mangchong pa bu tamana ngina. Dia hadaw mo hak pa kata lan Joseph kia mangona. Moi man pai bu kata lan mangona. Kawang a pa bu hingau no. Kawang da shimai pa damana pa oklak chia. Joseph a pa bu kia. Over Mark chapter 12 verse 41 to 44 da lelakai. Hadaw ma wamnyua tobu pa bu ngina. Hak pa kata lan kia ma yi pa hayang bu ima ngobu no. Ajing ha bu chia bu kongen bu pa bu ngina. Kawang hadaw da yonga leng bu ngina. Joseph Jisu da pa bua mangjong sa pa bu iji. Hayang bu I ayan kongen bu pa bu damana ngina. No, hadaw mangjong pa bu kaya society ma ida reject na meng lak hadaw sing nang. Iji ma Jisu kia ida yonga sanga no hadaw kia sau shi bu ya bai lak iya sing nang. Hayang bu kongen bu no Joseph Jisu jing na pa bu ngina. Dia teman yomo sacred disciples adam ngoya. Jisu may nang sa inang, Jisu da kan nang sa inang hayang boy toy show yenang, no, lengbu toy show hango yenang. Mia hadawa kawang kata sa ngi yok, sacred disciples. Alo Hindu bao, Muslim bao, no, Jisu may nang sa inang, Jisu da kan nang sa inang. Hadaw kaya yenyi bu itaw lak. Opo tamana James chapter 2:14 da laylakay hadaw cheng yong may nyanang unang. O jahe now lan kada cha ima ading lakpu ngonang se ima hapoi ima toisho yinang ma hangi ko taupa ading lakpu I yendambu oklaka no toisho yinang sacred disciples Jisu may nang sa tamana mongjang ma I ngopuna mengama hadama yenyibu itaulak hapoi Joseph kia menyita ngoya Joseph I Jisu da ading lakpu awyo yeseng no lo ading lak ngobu kada cha hayang boy awba I ading lakpu toisho ma ho no lo ngobu kata cha yonga kawanga pie nana no yonga shine na menga kawanga jondungina temano Joseph kia ading lakwa doi shoma hawa lem subwa ma hadaw mangjong ma Mary Magdalene hayanga alauba Mary semunbu imni mangjong ma sota ngobu tamanangina over Luke chapter 8:2 the lelakai Mary Magdalene na yaha anu yaha nyit po ngobu sai na Jisu I maidam hayang bai ma agam da ngoya yonga Jisu da pan pa ading laku nyong cha sengina mani tangbe mo Mary Magdalene ngobu tenyi hadaw Jisu mangjong mo Mary Magdalene ngonang hayang ngani Jisu yang bu hadaw Mary Magdalene Jisu saki ayong bu na e jonlak onak alo pa Mary hadaw jenga Bible ma nya na yenang hayang boy Matthew chapter 27 verse 56 ma ibwa ia Joseph hayanga James inyu sa inang hayanga Mary Magdalene pai hadaw kia James ngobu sa inang sa hadaw mangjong ma Jisu penlan natan lan awyu inang hadaw hipang ma Mary Magdalene hayanga Mary mangjong ma sota ngobu tamanang inang tamana cha singlaka Judi wanglam ma sokolanda isibu inang sa inang no sokolanda yonga hadaw kia amai ma angbu sa inang anyayna sokolana ngaubu ngawa iya sa inang sokolana saki pabu hadawa ngauna iya sa inang hadaw pa yapan ma ngani Jisu kawanga Mary Magdalene no jonlang onang saki Jisu yang ibu saki na Mary Magdalene jonlang onang hadaw ma taman cha singlaka kawanga natan sa jonlak sa ibu iji
iji ma soko lansa chunlak sa ibu iji kawang muilan chunlak natan jia soko jia hamba nau mai jia kawam nyu jia kawang muilan chunlak hayang boy kawang chunlak yapan ma teman ngolak kumbong kawang chunlak yapan ma teman ngolak kumbong over Lamentation chapter 3 verse 25 te lelake awina ida monghum awa iyam daulanda yongwan pa mainang sainang no awia kawang de monghum hayang kawang de yam iman china kawang yonga mainang sainang kawang iman chunlak sainang teman muilano kawang de yonga no hango inang wanda doinan wanda tak wanda sang wanda mekpiong yang kawang yam kawang de ading laku kadalan maangonang hayang boy kawang maidam kawang teman de toloi mai tam yang sa hadau ma kawang de woilia kawang de pen ngobuna mengama hadau noksa kawang hi chunlak hadau ayen kawang hi chunlak hayang boy Mary Magdalene I jisu da ading lakua hipak amai sama ading laku iji hayang boy akem de ngoye no wangnyak ma hango monghum inang wando jisu mangjong ma jisu da monghum ma jisu da ya ngobu teman nginang kawang Mary Magdalene John bu nginang teman ayen do hadau kia yonga monghum inang bu mangjong kia no saushi bu takai sang bu yapan pelak hawanda Mary Magdalene hayang Mary kia kawang pai ading laka teman ngoha agam na hadau mangjong ma kawang toy ayong bu lengbung inang sa hadau manga hakpa mangjong ma mua ngobu nginang jisu manga hadawa paijan siji hayang boy Isaiah hipa no sautan mamu ngaw angbu hadau ada da ngai bungonang Isaiah chapter 53 verse 9 ma ibwa ia hakpa pai muatam no jisu manga hakpa pai muatam laksa ibungonang hadau mangjong ma kawang hadau ngaw ada da ngai dambungina God was not silent but God was fulfilling his promise hadau mangjong mo teni kadong nyuma bungaw mangonang there are many fascinating stories hayang boy bungaw yoma shimai bua no jisu yang yibu hadau good news hadau bungaw ngonang hayang boy jisu yang yilak jingna awang na lilak bongbong no sa jisu lia mangjong ma ngonang hadau yili kama yang yibu bungaw inang hasibu hayang boy sa hadau jisu libu hayang mangjong bungawa Christian teman sa ngaw bu na mengama no ngaw lai kia tau ngo hasibu hayang boy jisu libu jeng roman lana nyana ngonang jisu mangjong ma ngobu jeng jihudi kadalana nyana ngonang so it's confirmed no jisu libu hayang hadau jisu mangjong ating ba bungaw sa tamana singong na sa hadau jisu libu bungaw mangjong ngobu kaya ngani yang yibu no monghum ayong bu bungaw tamana jailak onang dia hadau kawang ngaw ma tamana sengya okwa hadau mangjong monghum inang bu mangjong iji hayang boy tamanda monghum ayong bu phalak chingna kawang tembu mangjong sa kawang ngaw ma taman hadau sengya na jai bulan aseda kawang moi mansi jisu mangjong ma salubu ma nyolai tambu ko nyopa tami nyongbu fanang kawang nang ayan tuiso yalak pamoi mansi tamana tuijima loklak him 419 419 atau ipkai 419 Yep, tahu pun memang kamu mulan jam siang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tôi thì mà không yo pa yalak tao khai mà tiang mà bu tai dem yo ong mai so tam bu kawang ba tam nyong bu fa ha anna ngai ni mà bu tai dem ching niu yalak pa moi man yu yoblak anna hato ma min nyan pha bu tak bulan min atama to gi ngonang finon ngep kai tamwang ngin yai iman kata pli ngonang tak yo pu macam bahasa min nyan pha bulan tao khai mà tak asang balan tai to lak heng iman pli ching na kawang de fanai fa yoblak tôi so mai so tamu ching men yong bu fai moi man yu cham si yo pa tôi so yo pa hallelujah sipsi baba kawang nang men yong bu fana oh ba nang sipsi kaya nang de yo pa tan bu tai dem kada tamana tim nang henga tai nang heng bui wang heng oi tambu moi man tambu kawang nang dai men yong bu fa bu yo oh wang tam kawang dia to ba tai dem police bu ba yong mai nang mai tam pi ka ngo bolan au hiyo yesai ba to ba nyu ching ma oka tai dem wang heng oi tam bu ching na nang na men yong bu fa nang yalak pa moi man si nang yalak pa chon si nang ka sawang ching ching na wang tam kawang ayang dia hado ba nyu ching mahang sinanang hayim lan tamana linga chonya bai nyawa la ya bai chaya ya bai lok la ya bai nam tisi wa ya bai adawa sai dang mawang tang khawang nang muhiman e yong nang sok tamba awi pa nang sausan ba kai nang ngau nyu yong ya bai nang ya lak muhiman atam si wang tang khawang tak asang balan te do yom nang anyai ne nang da ting lak pu mong him bu yong phai dia hada ba nyu ching ma hui pa nang ka dalan finun ngip kai tamwang ngin yai iman kata pli min nya nyang lai ma so nong onengi o wang tang khawang iman ching na nang de healing yu yo pui nang mai dam si hayang tak pu sang bulan hang sin nong onengi nang wang tang ang ching tawai muli man nga pho tam yang ngani nang yang ibuni nyu fai imano pumai ju da ya ham meng ha bu fai nang min yong am pai silo lak chingna nang toloi mai fa tam sio setak balan china nang mai tam bu yu yom nang toi so yang atama nyan ngoning yalak pangani mabu tai demo nang boy man lam wi tam fa se min yong bu fai moi man yo so man mi yom nang upa nang mo ngai yo amen Landa kawang muy man